Of the 14th Sangguniang Panglunsod is now called to order. Kindly take your seat for the roll call. Honorable Cecilia Pebilus de Asis, the Vice Mayor and Presiding Officer present. Roll call on the City Councilors. Honorable Jesse R. Albius present. Honorable Lucelito S. Edel Rosario absent. Honorable Hilgi Rosales present. Honorable Melvin Ramon G. Benafe present. Honorable Hilda Gail R. Abunal Gomez present. Honorable Vidal P. Castillo present. Honorable Jose Serranyola present. Honorable Jose B. Perez present. Honorable Salvador M. del Castillo present. Honorable Antonio B. Beltran present. The Honorable Joselito S. del Rosario is already around, Your Honors. Honorable Maria Corazon M. Peñaflor, Liga President and ex-officio member present. Honorable Mary Kylie Francine Bitripolca, SKF President and ex-officio member absent. Madam Chair, there is a quorum. Next item. Prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Dear Lord, as we deliberate in today's session, give us the wisdom to overcome passion. Give us that understanding heart to do away with prejudice. Give us the foresight to know what the future may devise. Give us the courage and strength to seek the truth and what is good. Give us the facility of language that we may be understood. Finally, O Lord, make us worthy public servants of the city. We deeply love and highly honor Naga City, the heart of Bicol. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Next item. Pambansang awit. Again, good morning. We'd like to acknowledge the presence of Ms. Emilita Candia, General Manager of Casureco 2, and then the Board of Directors, Maria Luisa Rusin, June Cornelio, and Gay Loreto Pabines, the Board President. Welcome to today's session. May bisita pa, Engineer Canning of the Acting City Engineer and Enro Head. Sisepa. And Mr. Pippen Aguilar, the Acting ESO Head. Good morning. Next item. Privilege time. Anybody who'd like to avail of the privilege time? Honorable Rosales. Our presiding officer, Vice Mayor Nene Diasis, dear colleagues, guests, ladies and gentlemen, good morning. This coming Friday, September 16, marks the 50th year of the Colgante Bridge tragedy, a disastrous event which led to the death of some 140 pilgrims and devotees during the Peña Francia fluvial procession in 1972. With this, dear colleagues, I am proposing for the rededication of a historical marker at the site of the Colgante Bridge and assigning the Arts, Culture, and Tourism Office
as the lead office for the city government of Naga to realize this initiative. Though it is rarely mentioned in conversations nowadays, and the tragedy happened 30 years before I was born, I believe it is imperative for this generation to look back at this historic event in our city, no matter how unpleasant, if only to learn from the lessons, such as the city government's responsibility in providing for safe and responsive public work and facilities, and give respect to the memory of those who have perished. A historical marker will not only spark our community's interest in our local history, but more so, further reflect the importance the city government of Naga places on its heritage and its commitment that Nagueños shall never again suffer from defective conditions of our public works. For this purpose, a resolution is being proposed by this representation to emphasize the city government of Naga's duty to commemorate important events in our past, both tragedy and triumph. For it is only in doing so can we truly appreciate, celebrate, and continue our spirited pursuit for improvement. Thank you, Honorable Rosales. Anybody else? None? Next item. Reading and approval of the order of business. Honorable Del Castillo, Chair of the Committee on Rules. Madam Chair, I move to dispense with the reading of the order of business and move for the inclusion of the following items. Under special business or order, the request from the Office of the Mayor requesting for an amendment of Resolution number 2022-449 as to the amount, Madam Chair, from changing the amount from 5,308,200 to 5,347,800. This is with regard to the feeding program of our educator children. Under unfinished business, the report of the Committee on Appropriation. Still under unfinished business, the report of the Committee on Housing and Settlement. And still under unfinished business, the letter coming from the ICAPSI regarding the proposed passage of a proposed ordinance mandating the registration of ownership of agricultural and fishery machineries and equipment in the city of Naga. And still under unfinished business, Madam Chair, the letter coming from the City Veterinary Office with regard to the proposed ordinance prescribing proper management, containment, and control of swine fever in the city of Naga. And under SBO, Madam Chair, the subject matter of the privileged speech of the Honorable Hill Rosales regarding the commemoration of the 50th year of the Colganti Bridge tragedy. With the inclusion, Madam Chair, I move for the approval of the order of business. Any second? Second. Duly seconded, the agenda for with the following inclusions is now approved. We acknowledge the presence of the Honorable Mary Kyle Francine Trifulca. Next item. Order of business, reading and approval of the minutes of the previous session. Honorable Del Castillo. Madam Chair, I move to dispense with the reading of the minutes of the 7th regular session of the 14th Sangguniang Palunsod and move for its approval. Any second? Second. Okay, approved. Next item. Special business Ayan, order, sir. the proposed resolution of the Honorable Jose B. Perez extending a formal invitation to the City of Calamba to establish a sisterhood relationship with the city government of Naga. Honorable, on behalf of Honorable Perez, can someone... Or can we defer this first and wait for the Honorable Perez? We defer first. Next item. The proposed resolution of the Honorable Salvador M. Del Castillo expressing the sincere thanks
and appreciation of the 14th Sanggunian and officialdom of the City Government of Naga, to SM Foundation and Uniqlo Philippines for their invaluable assistance in the rehabilitation of the Barangay Health Center of Cararayan, including the provision of necessary facilities and equipment therein. Honorable Del Castillo. Number 8. We inaugurated the newly renovated Barangay Health Center of Barangay Cararayan, and as we can see the health center, it's now it can be compared to other health facilities in the city. It's a fully air-conditioned Barangay Health Center, complete with the necessary facilities. And the fund for the renovation, Madam Chair, came from the SM Foundation and Uniqlo Philippines. So I think it is just fitting that we express our thanks and gratitude to SM Foundation and Uniqlo Philippines for the assistance that they have given to, especially for the people of Barangay Cararayan, and particularly I think we can still request for other projects for the city government of Naga. So with that, Madam Chair, I move that we pass the said resolution. Any second to the motion? Okay, approved. Next, we go back to item number 1. The Honorable Perez is now up. The proposed resolution of the Honorable Jose B. Perez extending formal invitation to the City of Calamba to establish a sisterhood relationship with the City of Naga. Honorable Perez. Thank you, Madam Chair. During the last week of August, the local officials of Calamba City, led by its Vice Mayor, Mr. Angelito Lazaro, came over for their study tour. And we have fruitful face-to-face dialogues and exchange of ideas. And we came to a point that we'd rather formalize our relationships by entering into a memorandum of agreement for a sisterhood arrangement between the two local government units. And therefore, I drafted this resolution on a joint and collective motion. I would like to seek its approval, wherein we do the first step of inviting them to enter into a sisterhood agreement with us, and upon their approval, we shall set a date to decide on where to make a formal signing of this memorandum of agreement document, and at the same time come to meet each other personally and discuss the common points of cooperation and partnership, where we shall be initiating and pursuing as sister cities in terms of not only on the cultural aspect, but on the economic and technological development, as well as tourism and more understanding on educational pursuits, that makes sisterhood agreement a very vital, a very productive arrangement. And on that meeting, the officials of Calamba have signified their agreement. Kaipuhan na lang na i-formalize, such that with the approval of this resolution, I have already drafted a memorandum of agreement to be signed by both parties. And I would suggest that such signing be held during a formal session in Calamba City, where we shall have a full delegation as representatives of the City of Naga, to be headed by City Mayor Nelson Ligacion. Therefore, may I now move on a joint and collective motion that this proposed resolution extending a formal invitation to the City of Calamba to establish a sisterhood relationship with the City of Naga
be approved. On joint and collective motion, approve. Next item. The letter dated September 12, 2022 of the Honorable City Mayor requesting for amendment of Resolution Number 2022-449 with respect to DMOA with the DSWD on the implementation of supplementary feeding program by changing the amount from 5.308,200 million to 5,347,800 pesos. Honorable Del Castillo. That resolution, and this MOA will benefit our educare pupils. This fund will be coming from the DSWD, so the implementation of which will be vested with the city government of Naga. So with that request, Madam Chair, I move that we amend resolution number 2022-449 by changing the amount from 5,308,200 to 5,347,800. So move, Madam Chair. Any second to the motion? Okay, approve. Next item. The subject matter of the privileged speech of the Honorable Hilde Rosales. Honorable Rosales. In light of the 50th year of the Colgante Beach tragedy, Madam Chair, this proposed resolution proposes two matters. First, to commemorate the said event, and second, the directive to rededicate a historical marker, assigning the Arts, Culture, and Tourism Office for the purpose on the realization of such initiative. I so move, Madam Chair. Any second? Okay, approve. Honorable Del Castillo. Comment? Resolution, Madam Chair. But if I'm not mistaken, there was already a marker which was placed in the area. I just don't remember the date when. But I think mga 30 years anniversary kan Colgante tragedy. Pero iyan si panahon na pigbugtakan. I just want to be sure, Madam Chair. Kaya baka pwede tayong ipacheck na si mga circumstances, sabi kong marker ka na. Okay. Anyway, the ACTO is the one who is going to be in charge. So we direct the office of ACTO to Yes, to Madam. look into that matter. Honorable Del Rosario. Good morning, my colleagues. We thank Councilor Rosales for this resolution. We commemorate yung mga nag-perish, yung 146, 147 individuals, Nagueños or visitors nag-perish din sa Colgante. We rededicate historical markers for that purpose. It is a tragedy, Madam Chair, if we will not remember them. So this resolution is a fitting remembrance for our dear departed loved ones. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Del Rosario. Any other comments? None? Next item. Unfinished business, the letter dated September 6, 2022, inviting in today's regular session Ms. Emilita Icandia, General Manager of Casareco 2, and also the members of the Board of Directors relative to the issue on high power rates being charged by the cooperative among its subscribers. First of all, we'd like to thank the members, the Casareco 2, headed by its General Manager, the Board President, for honoring our invitation to attend today's session. Rules are suspended. To who will, Honorable Albios, with regards to the matters raised during the last session. Good morning. Councilor Vidal Castillo was asking about the rates of the Casareco. That's why we invited the Casareco General Manager and the
Board of Directors in Naga City. Okay, thank you, Honorable Albios. Honorable Vidal Castillo. Thank you, Madam Chair. During our last session, last Tuesday, we requested City Councilor Doc Albios to render a report regarding the committee hearing he conducted, consumer protection. And the suggestion of Honorable Doc Albios is to invite the Board of Directors and the General Manager. So this morning, Madam Chair, we would like to express our heartfelt and thanks gratitude to the Board of Directors and the Manager for the presence this morning, Madam Chair. Thank you. Okay, Honorable Albios. Chair, I think it would be best if the General Manager of the Casureco 2 can present to us the salient points on why the electric current rates in Naga City are high as compared to the other cooperatives. So with your indulgence and with our colleagues, perhaps we can ask our General Manager for a short presentation on relative to this increase in power rates. Thank you, Honorable Albios. Although we know that we have already conducted the committee hearing, but our session is televised, and the people will be informed as to why there is an increase, and as the Councilor Albios have said, the salient features of why there was an increase. So may we invite the General Manager, Ms. Candia. The reason. Thank you po, Honorable Nini Diases, our Vice Mayor. To all the City Councilors of Naga, good morning po. I have here with me po our Board President, Engineer Gay Loreto Pabines, and also our Naga North District Director, Director Angelino Cornelio, and also po our Naga South Director, Ms. Maria Luisa Lucin, from Naga South. Also po, we have our core plan manager and staff to assist us po for explaining po, to give shed light on the matter po on the rate increase of Casureco 2, and not only for Casureco 2 po, but to the entire Philippines electric cooperatives. Ano po? So to begin po, this is also one of our presentation with the Consumer Protection Committee during our hearing, and also it was also presented with Congressman Gabi Bordado during our press con. So it's better po siguro to present din po with the councils of Naga to enlighten us po regarding our electric power rate. So this is only the meaning of electric power rates. This po the amount of it is the amount being charged by the electric cooperative to our member consumers for the exchange for electric power service. Ano po? So the rate po that we are imposing is enough to cover po the operating expenses, the pass-on power cost, ito pong kuryente na binabakalta po from our power suppliers, and for the pass-on government charges. So the overall rate po kang Casureco 2 is composed of 3 sections: the cost of power, the distribution for our operation, and the government charges. So may mga government charges po, araw po kang VAT, real property tax, franchise tax, which are passed on to our member consumers. So this is also the regulatory principles, kung ano po ang guiding mga principles and laws governing po the pass-on tariff charges to our member consumers. So we all know po siguro our IPIRA law, the Republic Act 9136,
the Act of Electric Power Industry Reform Act of 2001. So Section 25, Chapter 2 po of RA 9136, dyan po nagsasabi kung paano po kita mag-pass on or mag-charge kang retail rates, charges for distribution utilities. So gusto pong sabihon, it's not the mandates of the electric co-op, but we have the law po na tigsusunod kung paano po kita magpasar ng taripa for our member consumers. So, kung nahihiling ta po sa itong mga power bills, there are questions asking by our member consumers kung paano po gulping mga charges. Gulpi pong nakaralaag po, almost saro na pong coupon ban ang satuya po ng power bills. So, nakapaloob man po sa Section 25, sabi po dyan, every distribution utility shall identify and segregate in its bills to end users the components of retail rates as defined in this Act. So gusto pong sabihon, ito pong nakaralaag po duman sa satuyang power bills, gapos po yan mandate kang IPIRA to be transparent to our member consumers. Ano po itong mga charges pag abot po sa generation, sa distribution, and the pass-on government charges. So iyo po yan ang satuyang regulatory principles. Okay po. So ini po si mga nagkakahiriling ta sa satuya ning bills. So we have the generation cost, the transmission, the distribution, and the government charges. So for the generation po, ini po si cost kang power purchase ta sa satuyang mga suppliers. So we have po San Miguel Energy Corporation, we have Masinloc, AES Philippines, and also for the WESM, si Spot Market, and the net metering. So ano po ning net metering? So igo po kita ning mga consumers na nagralaag na po ning mga solar panels sa inda po mga buildings o sa mga harong, and si excess po kang generation po kang panels, forward po yan or nag-aagi po yan sa linya kang Kasuray Kutu, and iyan po binabakal. In excess po kan sa indang consumption. So all in all po, the generation cost ng mga charges is iyo po yan ang composition niya. Si pakabakal ta po kang kuryente. Ano po? So this is a pass-on charge. Ano po? So sa transmission cost, the cost incurred in transmitting power through NGCP lines. So, sinapok or si NGCP po, si transmission line, si 69 kV line, na inaagihan po kang kuryente from the generating plant up to the household kang satuya pong mga member consumers, iyan po pigbabayaran ta through a transmission charge. Ano po? So, si rental po sa linya, pass on man po giraray sa member consumers. And also, we have also the systems loss representing the recoverable cost of technical and non-technical losses. So, ano po ning systems loss, which is also po si mga kahaputan man po kang member consumers. Ano po? Sa pagbakalta po, sa simple terms po, kang systems loss, sa pagbakalta po ning kuryente, hali po sa satuyang mga power suppliers, sa paghali po sa planta kang kuryente up to our substations and hanggang po duman sa harong ka mga member consumer, may mga line losses po na nawawara sa binakaltang kuryente. So kung nagbakal po kitang 1,000 kilowatt-hour sa satuya pong power suppliers, ang possibility po na nakakaabot na lang po sa tuya, sa mga harong-harong, as in sa substation, sa linya kang kooperatiba, mga 900 kilowatt-hour na lang po. So ito pong losses pong ito, iyo po yan ang nag-constitute po kang systems loss charge na pass on din po sa member consumers. Si line loss po yan, hali sa generating plant up to the distribution line. Ano po? So, iyan po kaya ang objective of the IPIRA is for the recovery po kang entire cost kang power. So, kung nabakal ta po ning 1,000, ang pass on ta po dapat 1,000. So, kung ang nametrohan lang po is 900, dahil ilang po sinakaabot, so may computation po ang ERC as to how we can charge the systems loss for the line losses po. Ano? So for the distribution cost, ini po si cost sa operating and maintaining the distribution system kang saro pong kooperatiba or kang distribution utilities. So ini po ang regulated kang Energy Regulatory Commission. So for almost 1 decade na po, way back 2010, nag-approve po ang ERC kang satuya pong distribution charge.
So up to 2022, iyo pa po yan ang satong pinapasunod dahil mayo pa pong sunod na approval ng ERC regarding po kung ma-increase o ma-decrease ang satuyang distribution cost. So iyan po ti pag-maintainer kang satuya pong linya, kang mga facilities, kang satuyang electric co-op. So iyan lang po ang pigre-regulate kang ERC. So ano po niyong mga pag-maintainer? Si pagbakalta po ka mga metro, sa mga member consumers, si mga transformers, si mga wires, poles. So gabos po yan, pati po mga sweldo kang mga empleyado, yaon po dyan for sa operating cost. For the revenue, for the government revenue naman po, the charges, ini po si pigi-impose kang mga government agencies. Pass-on charge man po giraray ini. So ano po ning mga government charges? Yaon po igdi ang VAT. Pigririmita po sa BIR. Universal charges, pigririmita po sa PISAM. Saro po ning ahensya kang gobyerno na iyo po ni ang mamanihar kang universal charges para po mapailawan ito po mga far-flung na barangays, na mga island kang intero pong Pilipinas. Ano po? So yaon pa man po dyan ang real property tax, si binabayaran po kang kooperatiba, asin si pigsisingil man po kang mga LGUs na franchise taxes. So all in all po, ang total charges po kang Kasureco 2, iyo po yan, covered po ang 5 pong iyan na segments from generation up to po sa government pass-on charges. So, gabos, bako man lang po sa Kasureco 2, napapadalagan ang gabos pong sinisingil, kundi ang Kasureco 2 po is collectors man lang po, kaini pong mga charges na ini. Ano po? So, purely regulated po ang distribution charges na iyo lang po yan ang samuya ning nakukuha for our operation. So, sa letter slides po, may hiling ta po si actual rates. Ano po? So, ini po, sisabi ko po sa Indo as regulated by the ERC, ini po ang mga resolution na pigtatasar po kang Energy Regulatory Commission kung paano mi po i-impose or kung kwentadahon ang satuya pong mga taripa. So, resolution number 16, ini po piga-adapt po kani ang rules governing the automatic cost adjustment and true-up mechanism. So ano pong gustong sabihon? Ini pong resolution na ini nagsasabi na igwa po kitang mga charges duman sa pig-identified na po from generation to government charges na mga pass-on charges po. And dahil po nangangaipuhan ning public consultation pag nagpa-pass-on po bulan-bulan. So ang guiding po ng resolution is the resolution number 16 for this charges po, ini pong generation, transmission, systems loss, si mga lifeline subsidy, and local franchise or business taxes. So, iyan po gabos mga pass-on charges, and ini po ang guiding principle, ini po ang governing laws, si ERC resolution, kung paano may po pigpapass on ang mga charges pong iniyo. And another resolution po is number 20, series of 2009, ini man po si ito pong pig-adaptar kung paano po si distribution charge piga-apply sa Energy Regulatory Commission. So, ini po si resolution na pigtausa mo na kaipuhan i-apply ang pagpa-regulate or pagpa-increase, decrease kang distribution charges for our operation. Ano po? Next, Joy. So, ini man po si resolution number 10, series of 2018, si pag-pass on man po kang systems loss. So, gusto pong sabihon, gabos po na naka-identified na mga charges sa satuya pong power bill is guided by the resolution by the ERC and by the EPIRA law. Ano po? So, ini po si sample bills na pinapahiling mi po. Ano po? Si sample bills for the month of August, which is nagkaigwa po kita ng 17 pesos ning rate. So, naka-identified po igdi ang gabos pong charges from generation to government charges. So, yan po. Si generation charge po kang August, nag-abot pong 11 pesos. Ano po? For the distribution and transmission charge, abot lang po siya ng 0.5712 per kilowatt hour. For the distribution charges, nahiling. So, anyway po. Basta overall po kayan, sir, ang ano po kayan, ang total is 17.64
pesos po ang rate for the month of August. But ang pinapahiling ni po dyan, na iyan pong mga charges na iyan, as discussed po kasubago, gabos po yan is collector lang po si Kasuray Kutu and gabos po yan pigbabayad man po sa mga government agencies and on to our power suppliers. So ang napapaduman lang po dyan sa Kasuray Kutu, 1 peso and 53 centavos lang po for the operation. Monthly po yan na pigbibil for almost 12 years na po. 1.53. So, ipahiling ni po ang satuya po ning ini pong sample pong ini is 2021 prior to the increases of our generation cost. Ano po? So, iyan pong sa taas na poong po January 2021, ang generation charge na po is 5.47 pesos lang po. 5 pesos, nag 6 pesos po siya, hanggang pong 7 pesos po kang December 2021. So, overall po, ang satuya po ng distribution charge, iyan pong 1.53, dahil po yan naghihira hanggang po ngunyan, poong po 2010. So, iyan lang po ang napapadalagan sa Kasuray Kutu for the operation. So, ang government charges, yaon man po igdi nakalaag 1 peso and 02 centavos. Nag-abot po yan ng 1 peso and 31.79 pesos man po as of December. So, kung hihilingon ta po, sir, ano po, ma'am? For residential consumer for 2021, nag-8 pesos man lang po si rate po kang last year. From January po, nag-8 pesos po siya, and last December po, 10 pesos point 87. So gusto pong sabihon, nagtitrigger lang po sa satuya poong taripa ang paglangkaw pagbaba po kang satuyang mga pass-on charges, ini pong just the generation charge and the government pass-on charges. For 2022, iyon na po ni. Kang magkaigwa po ning gera, paglangkaw po kang satuya ning mga gasolina, asin man po nagkaigwa man pong paglangkaw sa pagbakal po kang satong mga power suppliers for the coal, yun na po ni ang satuyang generation cost, nagaabot na po kita ning from 8 pesos po to 13 pesos po hanggang August 2022. Ano po? So overall po, ini po ang rates for the monthly rates for our residential consumers, and ang distribution charge po remain the same, 1 peso po and 53 centavos dahil regulated po siya kang Energy Regulatory Commission. Ayan po. So, gusto pong sabihon, kang time pong itong 2021, ang Kasuray Kutu po, hababa man po talaga ang taripa. Siguro po, ang iba pong mga co-op, nagralangkaw man po sila, pero kung hihilingon ta po, iyo po yan si talagang actual rate na pig-pass on ta po sa tuyang member consumers. Okay po. So, gusto mi lang pong ipahiling, ano po, ini na po, kang 2022, ang cost of power na pigbabayaran ta po sa mga power suppliers. So, kung nag-8 pesos po sa tuya ning rate, 262.7 million lang po ang cost of power kang Kasuray Kutu to serve the entire coverage area and all the member consumers. Pero po ngunya na July, inabot na po kitang 500 million. Araw po kayang kadakula ang paglangkaw kang coal price asin kang cost kang power ta. Ano po? So, dakulaong pong maray talaga ang increases, kaya po, glaring man po sa satuya ng taripa, na malangkaw man po ang satuya ng pass-on charges. So, ini po si cost po kan si rate increase. So, sinabi ta na po kasubago, si increase in our power cost, particularly po si generation mix, si transmission cost, systems loss, saka po si pag-abrupt, due po sa pag-abrupt kang increase kang coal price in the global market. Ano po? So, ipahiling mi lang po, iniyo po sinagi pong presyo kang coal sa merkado. Ano po? Pang 2021, kung nag-8 pesos, 5 pesos si generation charge, 69.87 US metric ton po yan, per metric ton. So, 79 pesos lang po, US dollars po ang presyo po kang satuya ng coal. Napigbabakal kang sa itong mga power suppliers to supply po kang sa itong kuryente. Ngunyan po, na August, nag-aabot na po siyang 410. So, mas grabe po kadoble ang satuya po. Siguro po mga 4 na otro ang satuya po ng pag-increase kang coal price.
So kung i-imagine nun ta po talaga through a computation, mas malangkaw po ang mga pass-on charges. Hali po igdi sa cost kang coal sa merkado po. Okay, so i-explain mi lang po ini po ang existing tapong power suppliers na nakakontrata po kita. So iga po kitang AES Philippines na duwang contracts. So ang gabos po nindang planta na nagsusupply sa to is coal. Pati po ang San Miguel Energy Corporation, coal man po ang pagsusupply. Dahil during the time 2010, 2014, pinakahababa po ang coal na presyo sa pakikipagkontrata sa pag-generate po kang planta. During the time po, ang renewable energy na mga plants, haralang kawong po yan ang presyo. Inaabot po ng mga 12 pesos, 14 pesos ang mga solar, hydro, haralang kawong po siya. So dahil po siya competitive kung makikipagkontrata po kita during the time na ang presyo po kaning coal na iniyo is hababaon na almost 3 pesos lang po siya as compared to mga 12 pesos per kilowatt hour. So it is only wise for the management and the board and also for the electric cooperatives na ang supply ta po is secure na hanggang po igdi sa contract terms, igo po kita ng pagkukuana ng kuryente. So may 16 years po kitang contract with AES, 10 years, an additional 10 years, and for the San Miguel Energy Corporation, 10 years man po until 2029 and 2026 and 2024. So for the total po yan na contract energy capacity po kang sa tuya pong kontrata, nagtutotal po yan ng 39 megawatt po ang kakontrata ta po sa kuryente. So gusto pong sabihin until December 2029, igo po kita ng secure na supply ng kuryente. Ano po? So, ani pong Western Spot Market, last 2026 pa po kita kaiyan naging member, and until po present, member po kita kang Spot Market. So, any excess po kang sa tuya po ng konsumo, binabakal ta po yan sa Spot Market. And aram ta po na varying po ang price kang Spot Market, pero iga po sindaning cap, until po na 32 pesos per kilowatt hour po ang presyo kang spot market. Pero may mga aldaw po dyan or may mga hours na hababa man po ang presyo. So our core plan department po strategize on the nomination and purchase of power in the spot market based on our historical data as to the prices po kang spot market. Duman po kita mabakal kayan sa hababang presyo. To mitigate po si impact on the generation mix. Ano po? So ini po pinapahiling nilang po si pagbaranga po kang sa tuya po ning taripa. Ano po? So si tulo pong component na power cost, si distribution and government revenues. Kung hilingon ta po sa pie charts, ang power cost po nag-ookupar po ng 79% kang entire charges po kang kooperatiba. So sa 17 pesos po na rate, 79% po dyan napapadalagan po sa cost of power or ito pong 13 pesos. So si distribution charge po, nag-aabot lang po siya ng 8% or 1 peso and 53 centavos. For the government revenue or government charges, 13% po yan. So sigabos na po yan ng mga pass-on kang gobyerno po sa mga taxes. So overall po, may hiling ta po ang pinakadakulang portion kang binabayaran po kang mga member consumer is si power cost po talaga. Ano po? So ini po just to compare lang po para mahiling taman po si mga ibang electric co-ops na bako lang po si Kasureco 2 or mga ibang taga Kasureco ang nagraralangkaw po ang kuryente. So nakuami po initially ini pong mga electric co-op na ini po ang mga taripa ninda for July and August. So for the APEC, si Aleco po sa Albay, 18 pesos na po ang rate ninda for July and August. For Kasureco 1, 16. Kasureco 2 po kang July po is 16, pag August po naging 17. For Kasureco 3, 15. Si Kasureco 4 po 9 pesos and 84 centavos. For Kasureco 1, sa Sorsogon po siya, 1 and 2, 16 pesos 70 naman po pag August. And si Kasureco 2, 14 pesos 19 pesos na po pag Agosto. Ano po? So, ini pong sa Masilco, duman po niyo sa Masbate,
9 pesos and 44. Pag po ni, gusto pong sabihin island ko o po ni, may suway po sinda ng generating plant, may po sinda nag-aagi ng transmission. Ano po? So, much lower po ang sa indaning rate na mayo po sa indaning transmission charge. For Batelec 1 sa Batangas, so inaabot man po siya ng 14 pesos, 17 pesos for Batelec 1. Ini pong Mopreco sa Mountain Province po ni, inaabot na po siyang 20 pesos. And si Kaelco man po. So gusto pong sabihin overall po, bako lang po si Camarines Sur, si Casureco 2 ang nagsasuffer po kaning rate increase, but the entire Philippines po nadadamtaman po sa Congress kung paano po ninda pag-aradalan, as in pagdiskusyonan, ini pong mga rate increases po ka mga electric cooperatives. So moving forward, ano po? So ini po si mga plans and programs kang Casureco 2 to mitigate po duman sa impact ang increases. So ini po si mga implementing measures na pigpi-implementar taman po dahil kung hilingon ta po kasubago, almost 500 million po ang cost of power na dapat bayaran kang sarong bulan lang kang Casureco 2. So ano po ang pigigibo po kang manihamento sa kakang board? Nagkakaigwa po kami ng payment scheme. Dahil kung aanuhon ta po ang mga member consumer data po na prepersa na magbayad kang actual pa nindang konsumo. Dahil nagrereklamo man po sa mo na halangkawan dahil mikaya. So kaipuhan po kaming mag-strategize and dahil ina-accept ni po kung apirap lang po ang kayang ibayad kang consumer dahil man po talaga sa kasakitan mo niyan, lalo na po sa pandemic. So pinakaulay mi po ang satuyang mga power supplier for the payment scheme na kung pwedeng staggered po ang pagbayad kang satuya ng kuryente. Ano po? And we also strategize po our trading with the spot market. In-explain ko po sa bago. And likewise po, we have our ongoing implementation of net metering, the green energy option para po sa mga member consumer. So ano pong gustong sabihin po kang net metering? So in-explain ko po kasubago, si may mga solar panel po sa mga harong-harong, sa mga buildings, sa mga big loads, iyan po si excess kan sa inda po ng konsumo na binabakal po kang Casureco 2, may metro po yan ng garo po dual ang metro po ninda, nababasa po si input sa kasi output. Ano po? So iyan po sa roning option. And another po, ini pong green energy option. So, ini po may option ang mga member consumers consuming 100 kilowatt, ano po, 100 kilowatt, na pwede po sindang magbakal ng renewable source of supply sa mga power suppliers. So, may option po sinda. Kung gusto ninda pong magbakal sa ibang power suppliers, ng renewable source lang po. Kaya green energy option. Ano po? So Casureco 2 also have our ongoing CSP for the remaining power or demand requirements. So aram ta po na gulpi po talagang mga demand mo niyan ang mga big loads, ang silang mga member consumer ta, lalo na po gabos online na po ngunyan ang trabaho. So kaipuhan ta pong mag-procure ng additional power para po sa mga power suppliers. So ma-undergo po siya ng CSP. So ini po is mandate by DOE na mag-conduct po ng competitive selection process sa pag-procure po kang kuryente. Bako na lang po nining negotiation na pag nahiling ta po na hababa po si PISAM, hababa po sa ibang generators, duman po kita mabakal kuryente. So tayo nangangaipo po ning CSP, ang gabos pong ining procedure naagi po sa NEA, naagi po sa DOE. So iyan po, requirements pong iyan and all the processes, iyon na po iyan ang piga-undergo po ngunyang kang Casureco 2 para po mas ma-mitigate po si impact sa paglangkaw po kang kuryente dahil ma-mix po si generation charges, duman po sa makakabakal po kita ng mas barabarato. Ano po? And also, we explore po our embedded renewable energy supply. So, ongoing man po kaniyo ang Samoyang Distribution Impact Study kung saan po ang maray na location na mag-put up po ng renewable energy source. So, magkakaigwa po kita, it's either po solar farm or kung ano pong klaseng renewable energy sources na pwede ta pong ibugtak sa satuya po ng franchise area para po dahil na po mag-agi sa satuyang transmission. So mababawasan po si pagbayad ta sa NGCP kang rental dahil kung naka-embed po ang sa renewable source, igdi na lang po yan sa satuyang distribution line maagi ang pag-supply kang kuryente. Ano po?
So we also have our coordination, all electric cooperatives from our association, si Philreca, and NEA regarding po sa House Bill amending Republic Act 9136, si IPIRA Law, dahil kung nadadangog po nationwide ang uru-urulay na maamindaran po ang IPIRA dahil overall po ang pinaka source or pinaka end scenario po talaga kang rate increases is the mandate of the IPIRA. Siguro po kung dahil pinabakal sa private utilities or private company po generation ang mga planta, remain with the government, baka po hababa ang kuryente. Dahil lang po sa salikot lang pong istorya, during the time po kang napukor, ang presyo lang po kang kuryente piso. 1 peso and 30 centavos. Pag nag-add on po si other charges po kang co-op, nasa 3 pesos lang po yan kang panahon. Pag laog po kang IPIRA na pig-unbundled po si rate, itong sabi po naman na himay-himayon, pigpabarakal po si planta, iyon na po si pag-increase. Dahil mayo man pong negosyante na mapalugi. So, nag-generate po ng kuryente, nagne-negosyo, may ROI po yan in return, and ini pong gabos pong ining increases is from generation charges na igaagihan ta po ngunyan. For Kasuray Kuto po, as discussed, 1 peso and 53 centavos lang po ang napapaduman sa tuya para po mamantiner ang samuyang serbisyo, asin man po ang satuyang linya. So, hopefully po, moving forward po, ini po ang nahihiling ning paagi, asin man po espuerso na kinakaipuhan ta pong gibuhon para po mamitigate an impact in the future po kang sa tuya pong taripa. Pero right now po, personally, dahil po ako makakapredict kung hanggang doon rin po ang increases. May nag-interview po sa radyo, ang sabi ko po, personally po dahil ko kayang simbagon, dahil dahil ko po aram kung rin po mapundo ang gera sa Russia and Ukraine, and at the same time dahil ta po napipredict kung masupply na po si Indonesia kang coal sa entire globe. Ano po. So, siguro po, yun lang po yan ang maipipresent mi po ngunyan. Thank you very much po, and good morning, everyone. Thank you, Manager Candia. Honorable Peñaflor. Sa ng pong hapot, ang mga interest po sa mga power bills, saan po yan napupunta? Interest po sa mga power bills. Kasi po, kung dakol po ang bayadan mo, mas dakol man po ang interest. Sa mga kapobrihan po, minsan po nakakapagabat pa. Si penalty po for non-payment. Si penalty, Opo, si penalty for non-payment. Actually po, ang mga power suppliers po, may pig-impose man pong penalty for late payment. Ano po? So, iyan pong hapot po ni Kagawad, ano po, regarding po duman sa penalty, in the event po na magkaigwaman po kita ng pinalidad sa power supplier, iyon man po yan ang pigtatauta. Ano po? Actually po, iyan pong mga penalty charges pong iyan, igwaman po kayo ng condonation na ginigibo po ang satuya po ning Board of Directors. So may mga amnesty programs na pigtatao and may mga condonation na pigagrant sa mga member consumers, lalo na po itong nagbabayad. Actually po, ini po kaya saro man pong pagdisiplina sa mga member consumer dahil po talaga igo pong mga almost 2 years na po dahil man po nagbabayad. And kung hilingon ta po, kaipuhan man po ang collection kang kooperatiba para po makabayad sa power supplier. So not necessarily po na mapapadalagan po yan sa satuya po sa mga officers or sa Kasuray Kuto, pero ginagamit man po portion of that sinakokolektata po sa operation. Kung maaaraman ta po ang satuya po ng systems loss, itong diniscuss ko po kasubago, portion of our systems loss above the cap, igo po kita ng cap sa systems loss. So, ang systems loss cap po ngunya na pigtatasar po kang ERC is 10.25%. As of August po or July, ang satuya po ng systems loss sa Kasuray Kuto is 10.78%. So, si kadikit po ng portion na ito na pigsusubsidize po kang Kasuray Kuto, partly po nadadanyaran po si pundo para sa operation. So kung hilingon ta po 1 peso and 53 centavos lang po ang sinisingil mi, so i-deprive mi po sa iba pong mga gastusan sa operation. And ini pong mga penalty charges na pigi-impose mi man po to discipline po si mga member consumer, and kami man po kung halimbawa ma-penalize man po, igaman po kitang pambayad, portion of that po is nagagamit na po sa operation. Pangbakal po ng mga metro, for new connection, libre na po ngunyan ang metrota, libre po ang mabakal po kitang poste, mga transformer. So saro po yan na dagdag po sa satuyang operation
cost po. Yes, ma'am. Thank you, Manager. Nasimbagan po ang ano mo, Honorable Peñaflor? Okay na. Honorable Perez. Thank you very much, GM Candia, for the report and partially enlightening us on the present high cost of electricity that every household in Casureco 2 is paying. Now, it looks like na bako ka mo ang culprit, no? But before I proceed, gurano na tabi ang what percentage na po ang systems loss ng Casureco 2 niya? 10.78 po, sir. 10.78%. 10 point. Well, that is commendable, Dati nag-aabot yan 14 or 12. Yes po. Pero despite that, Casureco 2 manggiraray ang may pinakalangkaw na taripa among the Casurecos. And ang pinakababa is Casureco 4, which is almost half lang kang binabayad kang mga consumers ng Casureco 2. Now, halos pareho man sana ang binabayadan na power cost sa transmission cost. How did it happen na mas mababa ang iba, lalo na ang Casureco 4? Does it has to do with the Puente Villa being a member of being undersecretary of the Department of Energy, o ano ang mas hararom na rason mas hababa sinda? Ako pati ang observation ko, dapat halanggaw ang systems loss duman because they have dakul po ang mga remote areas nindang pigtatawaning linya where along the way makaka-incur ng systems loss. Samantalang igdi sa Casureco 2 halos compact ang paka-set up ng mga consumers. The reason na mas dapat hababa ang systems loss in terms of transmission of power. Ngunyan, how is that na mas hababa ang Casureco 4 and some other Casurecos kaysa sa Casureco 2? Okay po. Actually po, may mga nagkakapira po ng rason. Although po, dahil ko po sure or dahil ko po aram na gayo ang data kang Casureco 4, kumpira po ang systems loss niya po. Ano po. But on the account po kang sabi mo po nga ni Kagawad na pararehas man po ang pigbabakala ng suppliers, pero po si Casureco 4 po, nagbabakal po siya sa PISAM. So ito pong sinabi ko po kasubago na portion of the generating plant of the government, yun na po yan ang nagpapa-operate po si PISAM. And ang rate po kang government po ng mga planta is lower than the cost of power for the private generators. Ano po? So si Casureco 4 po is very lang po sinda, kumbaga naswertihan na during the time po na nakipagkontrata sinda, igwa pong supply si PISAM. Igwa pong naitaw po sa inda ning supply on account po na kung hihilingon ta ang consumption po or ang capacity requirements kang Casureco 4 is sadit man lang po siya. Kung hihilingon ta po, dito compare po sa satuya po ng area coverage, garo pili area lang po siya kang Casureco 2. Nasa 10 or 20 megawatt ang requirements. For Casureco 1 man po, garo lang po siya Calabanga area, so sadit man lang po ang sa indaning konsumo. Ano po? Well, Casureco 2 po sa entire CAMSUR, sa entire Camarines Sur po ng mga electric co-op, Casureco 1, 2, and 3, and 4, Casureco 2 po ang pinakadakula ng franchise area. Hanggang po kitang Siruma District. Ano po? Hanggang po duman sa Siruma ang satong linya. And igwa pa po kita kaiyaning halabao na linya pa duman po sa Tinambak. So from Tinambak to Siruma area, 38 kilometers po ang dinadalagang kang satuya po ng linya na ang iba po kayan mayo man pong nagkukonsumo along the line and it causes po systems losses. Ano po? So, ibalik na po duman sa presentation just to explain further kung ano po ang nagiging epekto, kung taano mas halangkaw po si Casureco 2 as compared to other Casureco co-op. Ano po? So, ini po nahiling ta si Taripa. Totoo po na ang binabakalang kang 1, 2, and 3, gabos po siya coal power plant from San Miguel Energy Corporation. Well, Casureco 4 po is from PISAM.
Ano po? So, dyan pa lang po sa comparison pong iyan, hababa po talaga ang sa indang nababakal na kuryente. Ang hapot po, taano taday kami nakipagkontrata sa PISAM? Ano po? Kung hilingan ta po kasubago, si kontrata po kang Kasureko to way back 2010, during the time na nagipagkontrata po kita, si coal price po si hababa, and iyo po to ang mga suppliers na may available na supply. Ano po? Si San Miguel Energy Corporation and si EES Masinloc. Isinda po ang may available na supply during that time. Si PISAM po is fully contracted. Ini pong aboitis, masabi, ano nga tabako ka mo nakipagkontrata sa TV? Kung natatandaan ta po, way back 2010, nagkaigwa po kitang issue sa paglangkaw man po kang taripa, na pig-TRO po kita, kang mga member consumers, and iyan po, si kakulangan ta po na makipagkontrata sa satuyang mga power suppliers, kaya nag 100% po kitang purchase sa WSM or spot market. Kaya naglangkaw po na maray ka ito si taripa. Okay, GM. Okay po. Ang kontrata pala ng 2010 pa. Yes po. Si, pakiduma madam. Ano ang periodo kang kontrata nindo? Today is 2022. So, ini po sir, ang pakontrata ta po ngunyan. So sige. hanggang no rin yung kontratang yan na pigpirmahan kang 2010. 2026 po, for 16 years, iga po kitang 2019 to 2029. Okay, kalawig. Opo. For So- security purposes So po. inabutan na kita kang kadakol na factors. Yes Dai po. na productive, dai na advantages itong itong pinirmahan nito kan 2010. And to my surprise, ngunyan ko lang naaraman na coal na pala ang source kan sa tuyang power. All the while, I know na ang Luzon Grid nagkukuha ng steam power sa Malampaya, which is what you call this, itong ano nga ni sa Malampaya, itong Natural gas po. natural gas, saka kuyan mayo yan coal, ngunyan lang naglaog yan coal na yan sa report mo. And lalo pang naging ano kang ini yung i-factor in ining Ukraine. Although may doubt nga niya ako na ining Ukraine has to do something with our supply because coal na nga niya ang pig-uulayan taigdi. Don't we have any other alternative na despite the contract na pinirmahan kan 2010, may nakitang ibang alternative na magkuha ng cheaper supply of fuel? Aside from the yan hinahalata, haloy-haloy na. Yan inihong solar na iniyo. Haloy-haloy na iniyo. Dakulan na lang ang akin ko. May pagiraray ng solar. Pero I've heard na may pigmumok na solar farm igdi sa tuyang syudad. And that's good news. No? Very bagong salit. Very significant. And on a commercial value, magkakaigwa ng solar farm igdi sa Satuya na magiging client ang Kasureko 2. Yes po. In which case, would that assure us of a cheaper power rate in terms of your power cost? Pag igwa na kita ng solar farm? May possibility po sir, ano po, pag po siya, nag-compute po kita for the generation mix, probably po mas mababa. Kaya lang po, during the time, ito pong sabi po nga na kung pwede kita pong makinegotiate po ngunyan ng power rate. Duman po sa moving forward, diniscuss ko po, may ongoing po kitang CSP. So, igo po kaya ng mga procedures, rules, ang DOE, kung paano po makipagkontrata ulit sa mga power suppliers. So, kaipuhan po ng competitive bidding. So, talagang iyo po yan ang obheto ta na makakuaning mas mura, pero daita lang po sigurado po ngunyan kung ano po ang available na capacity supply kang mga power suppliers na po. Kung igo po sindang renewable sources or coal power plant man po giraray ang yaon. Dahil during that time po, before po kaini yung gera, hababa po talaga ang coal power plant po na mga planta.
hababa po talaga ang sa indang cost. Ano po? Only that na-trigger lang po siya talaga kaining yung unforeseen po ning incident pong ining sa Ukraine na bagsak po talaga ang ekonomiya and global crisis po talaga sinangyari. Kaya nagkaigo pong problema duman sa panggatong or sa coal na pigi-import po para po makaproducer ng kuryente. Ano po? And for Kasureco to po, sir, yun po yan ang pinaka-goal mi po talaga for the embedded generation supply, generation plant, para po talaga dain na po kita mag-agi sa transmission and mamitigate po na maray and mas mapababa ta po si kuryente na pigpapass on ta sa satuyang mga member consumers. So hopefully po, ma-realize man po yan by next year or the following years na magkaigo po kita kayan embedded. Ito po kagawad na sinasabi mo na nag-igo pong naggigibo po mo niyan ng solar plant, igdi po sa syudad ng Naga, better po talaga kasi harani po ang mga substations ta po na susuplayan po ninda and probably po makikipag-negotiate, makikipag-coordinate man po yan sa mong contractor pong yan or generator para po igdi sa solar plant. So we look on forward po sa mga bagay pong yan. Before my final question, naugma ko kung madang ko sa imo na before, kang kaput pa kang gobyerno ang pag-supply kang power, the power cost was so small na 3 pesos nga compared to today's how much? 12 or something like that. Naglangkaw kang kinaputan na kang private sector. Hindi ho, arog kang sa ngunyan si imbis na NCPC, imbis na NPC, igwa na kita NGCP. Kaya ining public utilities ta nagiginang negosyo. Bako lang kuryente pati tubig. Ang tubig nagduduma naman sa private businessmen. Nawara na si pagka-public utility per se, kundi nagiginang negosyo. And that is what is happening now sa satuyang kuryente. My final question is, nag-urulay na lamang ang mga kooperatiba sa Bicol, kamo mga general managers, mga director, all the cooperatives in Bicol, manungod kayo ng problema ini. Dakulang problema ini dapat pag-urulayan, tanganing igwamang kamo ng stand, pagkaulay nindo ang nasa itaas. Yes po. Gusto ko lang maaraman, madangog, kung nag-urulay ka na kamo, dapat nakukulugan kamo ang problema. Bako lang kami. Kamo ang pigbabasol, samantalang collector man lang kamo. Yes po. Did you have chance na mag-urulay na kamo as one? Magbilog ng stand o mag-suggest para sa ikakarahay kang mga consumers nindo? Yes po, sir. Thank you. Thank you po, Kagawad. Actually po, sir, igwa po kami monthly meeting with our Bicol Electric Co-ops Association, si Becca. And ngunyan pong 15, igwa po kaming meeting, sa Kasureco to po kami meeting. And one of our agenda po talaga is ini pong power rate increase ng entire po na sa Bicol region ng mga ISIS. And magkakaigwa po talaga kami dyan ng mga plans and programs kung paano ta po man talaga mai-diseminar na bako po talagang gabo si Basol sa mga kooperatiba. Tama po to, Kagawad, salamat po sa pag-ano po na, dahil kami lang po is collector, kundi pag-abot po kaya pag sinabing kuryente, Kasureco po talaga ang babasulon. Lalo po si Daiman po nakaka-intindi, nakakabasa, nakakadangog, kung ano po talaga si causes kan si paglangkaw. Kaya mas magayon po nila nagkakaigo po kami nga ng mga press conferences, saka po mga meetings, para po maihiras naman po, as in ma-shed light duman sa mga gusto pong makaaram kang rason pong paglangkaw ng kuryente. Thank you po, GM. Honorable Castillo, may ano ka po? Thank you, Madam Chair. I am enlightened, I am satisfied to the explanation of our manager, Ma'am Milit Candia. Matibay na si Ma'am Milit Candia ko niya na. Ito dahil talaga. Ika pa lang kayo ito pala. Sa kuwelang po naman sa mga aksyon, moving forward, alternative na ginigibungon yan, kang Kasureco to. Aram po, nindo ma'am, ang samuyang trabaho, ito magtabang.
ba kung magsita, magbasol, mayo yan sa moya ni Kagawad Perez yun. Ang sa moya, magtabang. May share ko lang po sa Indo, the same problem, 2 months ago, pikin-bitiran may ang Metro Naga Water District. Kung talo, igaman sinda ng similar problem. Ang sabi nila, kung talo may problema, sabi may mga leakages, tapos over personnel, tapos nag-purchase sinda ng several lots. Kaya karon napektaran sinda ang financial. Operation. Ano po ang ginibo mi? Ang ginibo ni Mayor, pigpasubli mi si pinakamatibay na department head, si Sergio Mongoso. Kasi iguanan po, nag-update na, nagkaroon moving forward. Ngunyan ma'am, ang sako lang, igwa po ka mong naisip or any suggestion na gusto rin doon magsubli ng matibay na department head. Sabi mo, tibay na siyang manager. Pero contradictory ang sabi mo. Na managtagan ang sa imong wisdom, ang sa imong tribal. Siguro po, aram baga po nindo, na igwa kaming kaibahan din yung naging direktor kang Kasureko. Matibayon, asin mo niyo, matibayon man na araw mo. Direktor Del Rosario, Dito Del Rosario. Dito del Rosario, na pwedeng ini pong sa tuyang ginigibong moving forward. Ipapasubli mo si Councilor Lito. Sa Joe Perez, siguro po, pwede nyo ma-invite. Ang sabi ko nga, ma'am, mas maganda ko sa mga araw ni conference. Yes po, yes po. Kaya, sabi kayo sa ni Sir Lito, manda siya magpalado man sa opisina. Classmate yan, mag-classmate. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome po, sir. The boss, actually. Thank you, ha. Actually po talaga Ikaw mo, pagkatapos paparibayan mo, ika talaga. Okay, Honorable Jesse Albios. Haputok lang po si JM regarding sa franchise tax. Pero po ang charge sa franchise tax. Dikit man lang po siya, sir. 0.3? 0.03? Ha? 0.06, mga 60 centavos, mga araw lang po 60 centavos po. So yan po, hali po yan naman sa ordinance po na 75% of 1%. Ano po, sa gross receipt kang Kasureko 2. Actually po, sir, igo po ongoing na court po kayan litigation regarding po duman sa pag-remit mi po kang franchise tax for city and the province. So ongoing po yan. Pero nagbabayad po kami sa city. Ito lang pong usual na computation pending po sa court order. So gustong sabihin po, itong pagkukulik na itong franchise taxes, di pa man siya na i-remit totally sa Quarterly po ang remittance ni po, sa sir. city, sa province po. Opo. So May remittance tapos po ito na-dispose. Iyo po. Pass on lang po. So kung ano po si collection, yun man po ang lang sinda. Opo, pig-remit. Kasi na-mention po kaya na may court case po iniyo, pig-question ng provincial government. So, kung under question po, ano proper po ba na pigkukolekta pa rin franchise tax na iniyo na dawa under litigation siya? Kasi kung dayman, baka pwedeng i-hold mo na tangan makabawas sa bayaran ng mga konsumidores. Pwede po kamong mag-resolution. May, Province man lang garo ba kung kasi po, ano po kaya siya, may Kita ba o province? may resolution po kaya ini kung paano po mag-pass on. May computation po siya. Only that po ang ano lang po sa korte, kung 100% po ang franchise tax, i-remit ni po sa Naga. Dahil si province po, igwaman po kaisindang ordinance na 50% of 1% man po, i-remit man po sa INDA, si corresponding franchise. Kaya parehas po yan pigpapasoon ni. So sa city and sa province, nakapasoon po yan sa power rate ng member consumer. Para po pag end of the quarter or end of the year, pigre-remit ni po yan sa mga LGUs, sa province at sa city. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po. Any Honorable Gayla Bonal Gomez. Madam Chair, in the last committee,
that the good general manager has explained in the committee level. So, the suggestion, Madam Chair, was to make use of social media, make use of infographics, to laymanize, Ma'am Millet, your explanation was very helpful. So, kung paano mo po pig-explikar mo niya na aldaw, asin so nakaaging meeting ta po, intindidong maray. So for the benefit of our consumers, especially that the issue right now is really causing a lot of anxiety and stress also to them. Pero pag naintindihan po, mas mapaliwanagan sinda, makaka-appease po duman sa namamatian na anxiety ka mga tao. Kumustahon ko po, Ma'am Millet Tabi, kung nasa ina po kita duman sa pag-improve po kang sa tong info dissemination. Thank you po. Okay po. Actually po, igwana po kami, ma'am, after po kasi sa tuya ning hearing, may kinaulay na po kami itong suggested na infographic na kaipuhan pong ipaluwas ta sa social media, sa Facebook. Igwana po kami kay itong ipapa-implementar. Actually po, nag-present na po si Kaulay ning mga ITs kung paano po ninda ipapaliwanag, the way po na itong pig-presenta, and on a Bicol language lang po, para mas maintindihan. And iyan po, ipapaluwas mi po yan on a weekly basis. So, ngunyan pong week, may ipapaluwas na po kami. And by next week, dire-diretso na po siya weekly. Ang samuya po ning pagpaluwas kang info dissemination. Ano po? So, very helpful po talaga si mga recommendation and suggestion po kang nakaagi. Dahil talagang naging mi po to, input po sa muya para po mas mapa-improve. So, right now po, okay na po si Samuyang kakontrata. And iyan po talaga ipapaluwas mi po para po mas maintindihan. The way po na recommend po nindo. So, thank you very much po, ma'am. Honorable Del Rosa. Thank you, Honorable Abuna. Honorable Del Rosa. Thank you, Madam Chair. Ma'am Milip, dahil mapagseryosohon si Councilor Binalda. Willing man pati kami, sir. to Para invite suba talaga you. Salamat po sa pagpauna rin nindo. Nailing ko po sa gallery si Board President Engineer Guy Pabines Camilaor, Engineer Cornelio Canglaga North, and Ma'am na Director Malu Rusin of Naga South District, and personnel from the core plan of Kasureko 2. 3 comments lang po. Naugma ko Ma'am Malu kaning Ma'am Millet kaning moving forward nindo. Ano po ang latest kaning ko yan? Ining applied flexible billing ining ini-negotiate nindo. Pigtataon na po yan sa tuya kang sa tong power supplier. Actually po, portion po kang sa tuya po ning bayaran, pig staggered payment na po yan hanggang pong next year. Pig-request mi na po yan hanggang next year kung pwedeng matawan po kita ning flexible ning payment scheme sa San Miguel. Apo. Hindi po ma'am ongoing competitive selection process, CSP for procurement, Kasureko 2's remaining power or demand requirement. Apo. Basically po, pero ang pinaka-demand taig sa entire Kasureko 2. Yung power requirement up to tinambak si Roma. Opo. As of July po, igo po kita ning maximum demand po ning 79 megawatt. Ano po? 79 megawatt po si pinaka-maximum po na konsumo kang entire pong franchise area. So, ini pong sa CSP, ang update po kani or ang status, for approval na po kang NEA and DOE, siginigibo mi pong terms of reference para po sa competitive bidding. So, mahalat po kaya kita kaiyaning approval para po makapag-publish na kita and may mga generators na pong makipag-bid po sa tuya para much lower po ang makuata po ng kuryente. Ma'am, nasabi mo sa bago, pwede pong ipahiling ito giraray power suppliers profile. Yan. Nasabi mo po sa bago na nag-increase. Pwede po duman sa ano? Duman sa Increase. itong rates. Yan. Itong rates ha. Baka yan. Sarap pa. Itong biglang nag-increase kita before 2021. Yan. Nagkikwa kita ng jump from 8 to 10 and ngunyan nga ni naging gurano na 17. 17. From 11 pesos to 17 pesos. Ngunyan na 2022 yan. Pero si problem ta nag-start kang August 2022.
before kang si Actually po, before pa po talaga pa-increase na po siya. Apo. Pero si pinaka-highest po Okay. kaya si August. Ang question ko, ma'am, pwedeng balik naman sa profile. Ang question ko is, ano po ang pagbakal taning kuryente igdi sa AES, San Miguel Electric Energy Corporation? Ano po ang bayad ta sa iya? Monthly or yearly? Monthly po. Monthly. Mm-mm. So meaning, kung magparalangkaw siya monthly sa laog ning 10 taon or 16 na taon, yun ang trend. Yun ang magiging trend. Opo. Kaya kang nagbiglang naglangkaw kang August, yun yung nagbigla sang kuya. So why not avail of baka mas maigwang hababa sa wholesale electricity spot market? Baka igwang mas sa baba. Kasi tied up kita for the next 10 years or 16 years. Tied up kita sa araw kaning situation. Or baka pwede kitang maki-negotiate naman sa PSAM. Baka pwedeng may available na power sindang pwedeng ika-kuwan sa tuya. Otherwise, Madam Chair, mayo na kitang debate kani. Settled na ni na ang generation costa which we are, yung power we are buying from these corporations, AES, SMEC, ang trend is to increase. There is no tendency na magbaba siya. So we really expect na monthly, sige ang sakat niya. So, ang challenge di, Madam Chair, sa core plan, yung paghiling si predictability kang, kaya tama itong balikan tayo itong moving forward. Ini ang challenge sa igdi, Madam Chair, ining sa strategic spot market trading. Yan, strategic spot market trading. I just want to know if yung core plan group I do not challenge naman yung capability nyo to, kasi parang investors trading ini. Garo ka na sa stock market kani. So, baka dahil man kita kay Puan magbakal ni mag-tied up for 5 years or 10 years or 16 years. Baka for 5 years lang para magkaigwaman ng immediate changes, baka makaano tulos kita. Kasi for 10 years, naka-tied up kita and monthly sigang langkaw niya. Ining saro, ma-expire pa sa 2026. Di ba? Ining saro, ma-expire pa sa 2024. Ang pinaka-nearest na ma-expire is 2024, ining sa SMEC. So, baka, siguro, kaya magaling ni Madam Chair na na naipaliwanag sa itong maray ni Manager Candia. By the way, si Manager Candia, Madam Chair, she started from yung lowest rank sa Kasureco. A very ordinary employee, now the general manager. Kaya kayang-kaya niya talaga. Kayang-kaya niya. From an ordinary employee to the general manager ng Kasureco. Yun lang yan, ma'am, ang samuyang take igdi. Considering na might pa lang kitang pwede mag-ibo because monthly sige ang dagdag niya. So we expect na sige ang dagdag niya sa generation cost na pass on ini automatic sa consumers. Okay, Thank you, Madam Del Chair. Rosario. If there are no more questions, it's now turn 35. No more comments, questions. So we would like to thank, in behalf of the Sangguniang Panglunsod, gusto mi pong magpasalamat sa presensya kang Kasureco 2, Director and General Manager, para sa pag-attender. Naliwanagan po kami and I hope si mga nagdadalan sa tuwing yan sa kung nagdadangok, naliwanagan man. One of the reasons kung tayo tayong pinday, kami po kaya ang nahahaputan man kuminsan na sinaririklamuhan. So, mas maray ini na naiintindihan na ninda. Asin, kamo na mismo ang nagpaliwanag. Honorable Del Rosario. Last nalingaw ko, Madam Chair. We thank you for shifting yung paradigm shift. You are now entertaining renewable energy. You are now entertaining other sources. We thank you for that. Okay. Thank you. And we take a break. Thank you very much po. In behalf po kang Board and Management, we thank you po the Sangguniang Panglunsod of Naga for this opportunity to explain. Thank you very much po. Good morning. Okay, thank you po. Thank you. We take a break and may we invite ang sa Indo pang mga Kasureco. Thank you, sir.